Bazalwane bantu benkosi emakhaya kuphi lapho sikhona khona egameni likaJesu Kristu. Namhlanje kulilanga leSaturday umgqibelo lapho sithandaza khona silibandla, sithandazela khona uthando, sithandazela khona impilo yobungcwele, sithandazela ubunye, sithandazela namabranch ethu ikakhulu ke nezinkonzo eziyoba khona lo mnyaka, inkonzo ye-Good Friday, inkonzo yokubonga, inkonzo yabomama, inkonzo yezintombi, inkonzo yabasha, sikhulekene nana inkonzo leseyafa, inkonzo yezinsizwa, nenkonzo yabafundisi, nenkonzo yabothishela be-Sunday school kanye nerally, bese sikhulekela nalaba lesebahamba baphelelwa ngamandla endleleni yokukholwa, nabo siyobakhulekela ke bazalwane, sibabuyisele enkosini. uNkulunkulu uyabathanda, athela amanye amazwi uNkulunkulu akanawo umgodi noma akanayo idustbin yekulahla abantu, nabo ke sizobakhulekela ukuthi uNkulunkulu uyabathanda mababuyele kuye egameni likaJesu Kristu. Sizothandaza ke bantu benkosi njengoba kungumgqibelo, sibanikele uNkulunkulu nazo zonke izinkonzo ezikhona ezowenza kulomnyaka. Singavala amehlo. Baba wethu onamandla, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyathandaza Baba, siyaqela uNkulunkulu wethu lomuhle, sikhulekela umoya wothando lapha ebandleni lethu owasipha lona, sikhulekela umoya wobunye. Baba wethu onamandla, sikhulekela kuba Nkosami usenze siphile impilo yobungcwele, sibe ngabantu abathembekako kuwe ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba wethu lonamandla, kuleli bandla lethu Nkosi yami kunamabranch lahlukahlukene, akhona Nkosami eEastern Cape, likhona Baba wethu eCape Town, likhona Baba eMpumalanga, akhona Baba KwaZulu Natal. Ngekwahlukahlukana kwawo Baba wethu onamandla, ngiyawakhulekela, ngiyawanikela Baba esandleni sakho uNkulunkulu wethu onamandla. Kuningi Baba okwenzakalako okuvelako emabandleni, amandla yaphela, uthando luyaphela, impilo yobungcwele iyaphela. Baba wethu onamandla, wena Nkosami ungisomandla, wena Baba unguNkulunkulu, bonakala Nkosi yami kulawa mabandla, uvele ube ngisomandla, ube uNkulunkulu wethu. Okunye Nkosi yami esikuthandazelako kulomnyaka lona wa 2026 ngegama likaJesu Baba wethu lomuhle, sinezinkonzo Baba ezikhona kulomnyaka, nazo Baba siyasinikela esandleni sakho. Ikhona Nkosi yami inkonzo ye-Good Friday Baba siyayinikela kuwe, khona Nkosi yami inkonzo yabantu abasha nayo siyayinikela kuwe, khona Nkosi yami inkonzo yokubonga nayo Baba siyayinikela kuwe, ikhona Baba inkonzo yabomama nayo Baba siyayinikela kuwe egameni likaJesu waseNazaretha. Nkulunkulu wethu omuhle, kulezi zinkonzo Baba kulomnyaka lona Nkosi yami yenza Baba umehluko omkhulu, bonakala Jesu wethu, bonakala somandla. Nkulunkulu wethu onamandla, asilibali Baba kubakhulekela abothisha Nkosi yami abafundisa iSunday school Baba wethu owasipha yona, owasinikeza yona ngegama likaJesu waseNazaretha. Bavuse nabo, ubaqinise nabo, ubathwale somandla, ubaphe kuhlakanipha egameni likaJesu. Nabafundisi Baba abakhona kuleli bandla Baba wethu onamandla, siyabakhulekela baphe Nkosi yami izwi lokuba Baba bashumayele ngesibindi egameni likaJesu waseNazaretha. Bonakala Nkosi yami, usenze Baba sibe nomohluko, ulenze Baba leli bandla libe Baba wethu nomehluko egameni likaJesu waseNazaretha. Nkulunkulu wethu lowethembekile, bakhona Nkosi yami abahamba endleleni kwase Baba kusinda izinyawo, base Nkosi yami bayakhohlwa, base Nkosi yami bayalibala, saseyisitha sithatha indawo Baba wethu onamandla. Nabo Baba siyabakhulekela, Baba wethu siyabanikela esandleni sakho, balande Nkosi yami ukuba babuyele kuwe Baba wethu onamandla, balande ngamunye naloya leseka
naloya lesekashona phansi, naloya lesekalahla ithemba, baba wethu onamandla, yabakhulekela Nkosi yami, mababuye Nkosi yami, babuyele kuwe. Wena Nkosi yami usethembisile, wathi awumlahli umuntu, wathi Nkosi yami usilandelela kuze kube sekufeni. Balandelele nabo baba, mabayekeli bayakuzwa baba wethu omuhle, benzele umusa egameni likaJesu Nkosi yethu enamandla. Baba siyabonga, Jesus name, amen.